But today we are saying God has lifted us up. We have risen from ashes and now we have a place we can call God. Mihango ya utungata wa magoti Kikuyu ni cokereirie cikaro-ini njeru thutha wa gwakwo weru kuma riria igoti riri hamwe na wabici ingi cia thirikari ciacinirwo. Ugakora borithi gukira andu ni maraingira borithi magaikara thikũ nyingĩ kana maria mena haraka magatwarwo Limuru no riu igoti ni rikuhuthirwo ni wira ni tondu marahota kuhuthira facility yao iria designetwo kuhandle kesi ciothe. Hau kabere macira manyinyi marathikagiririo cikaro-ini cia mwanya iria iratwarithagio na mbere ihoero-ini ria ceceni ya borithi Kikuyu undu uria urahotometie guthikiririo kwa macira manene. Sasa tunaviona cells ziko sawa, court iko sawa. Kwa hivyo kesi kama za criminal ambazo zilikuwa zinachukua kidogo muda mrefu kufanyika, sasa tutaweza kuziendeza kwa haraka. Riu aria maigite bodi ciao na maratathi mao maingi ma migunda makahuthika kuigwo igoti-ini no mahumuke kuona mihango ya kucokerio indo ici ni gutwarithio na mbere kuona ciothe ni ciaheire igoti riri ria cinwo. Kuna title deed za watu zimechomeka. Baadhi ya shughuli ambazo zinafanyika koti ni watu wanakujia title deed zao baada ya kesi kuisha. Masuala kama hayo bado management in engage, tuone jinsi ambavyo tutarahisisha hawa watu waweze kurejeshewa title deed, logbook na baadhi ya zile vitu ambazo walieka kama surety ndio wakatoa watu hao. Miako ino ya igoti yakitwo na kigina kuma kuria huri biacara kuma Kikuyu, kanitha na nyiti itemi angi ruhonge-ini rwa ucirithania. Miako ingi iria yacinirwo igitanywo kwanjiririo gwakwo wona thirikari na kigina kuma kuri ukuria wa matura NGCDF ya Kikuyu kiarekererio. Riria andu maroka guku igoti-ini ria Gikuyu gwetha motungata ma kihoto kiao ni mokaga ithuĩ tondu wa biacara magato promote mundu etereire nigetha hingirio uhoro wake guku igoti-ini ni oruraga guku Gikuyu ageka shopping akona biacara ci guku okorwo ni mundu wa mukawa akendia gacai, mwendia wa nguo akendia nguo, mundu wa spare parts akendia, mundu etereire nigetha athondekerwo ngari. Uguo tugikiona kwina kihoto giothe gia gutuma tunyitanire na twake igoti riri ria guku Gikuyu. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Father, Son and the Holy Spirit. Amen.